Khangabok Cricket Club KCC Khangabok da Chatharakiba Marirak Supa Eco Trophy State Level Tennis Ball Cricket Tournament Khangabok Part 1 da Lipa Public Ground near MLYDC da Final Sanakre. Ngasi Sanakiba final match aduda Ingoton 11 Thobal da toss ngamduna batting taunaba. Kanki ahanba innings ta Ingoton 11 na over taramari ga ball amada wicket tara turaga run chamaga kutramari lauki. Masigi paukum oina anishuba innings ta Evergreen Cricket Moising na over taraga ball ani mayok na bata wicket taramak tuduna sumtangi run humutra mapal khak tankat pangamki match aduda Ingoton 11 gi yumkham Romario na ball kunithoi mayok na bata run kuntra nipal thoibana ball tarama thoi mayok na bata run kuntaret lauki Sandip na over ahum langbada run kunithoi piduna wicket ahum lauki amadi Evergreen gi oina Said Hussein na ball tara mayok na bada run kunma thoi Loki Aziz Khan na over ahum langbada run taramari piduna wicket ahum lobangam ki match asi Ingoton 11 Thobal na run yankai nipal da mai paki